Pomaže Bog, poštovani gledalci televizije Hram. Lela Marković u emisiji Vekovi. Lela književnik, pravnik, a pre svega Lela Prizrenka. Prizrenka zauvek. Dobrodošli u emisiju Vekovi. Bolje vas našla, pomaže Bog. Bog pomože. Drago mi je da je se ukazala prilika da ispričamo jednu divnu priču o Prizrenu kakav je bio, o Prizrenu kakav je u našim srcima još uvek, o Prizrenu koji nosimo sa sobom. Ako se slažete da krenemo od prvih koraka, od detinjstva, škole, osnovne škole, srednje, koliko je poznato, to je bilo u Prizrenu. Ja sam rođena davne, sada već 71. godine u Prizrenu, u severnom delu grada koji se zvao Baždarana, još uvek se tako zove. I može da se kaže da sam odrasla na Prizrenskoj kaldrmi, jer je ta Prizrenska kaldrma, taj naš šadrvan, taj trg Česme, šadrvanska i kaldrmisan trg oko Česme bio mesto našeg odrastanja, našeg pamćenja i našeg početka spoznavanja onoga šta smo i ko smo. Oko tog šadrvana su se mnoge priče dešavale, odigrale. Oko tog šadrvana su mnoge naše svetinje. Ja sam kao dete, prolazeći kroz grad, upoznavala sva ta mesta. Međutim, čini mi se da do trenutka dok nisam upisala studije, nisam znala šta ja kao Prizrenka imam i šta znači to biti Prizrenka. Moje odrastanje je obeležilo jedno, ajde da kažem, srećno detinjstvo. Mi, deca različitih nacionalnosti, umeli smo lepo da se družimo, da se igramo. Bilo je izuzetno maštovito to detinjstvo, ali negde do srednje škole. Ja sam bila u srednjoj školi u gimnaziji na pravnom smeru i negde 89. godine, 87. do 89. su upravo počele te neke demonstracije, ti nemili događaji koji su otprilike neku našu mladost potisnuli u drugi plan. Umalo i da matursko veče nismo mogli da održimo. Čula se pucnjava u okolini Prizrena, policijski čas u 5 sati, u 7 sati mi bukvalno nismo mogli ni u grad da izađemo. I to je negde trenutak kada smo mi spoznali da je prostor na kome živimo bitan nama, ali da je i drugim ljudima stalo do tog prostora, a zašto i kako saznavali smo u godinama koje dolaze. Međutim, kada sam došla ovde na studije, ono što mi je bilo prvo onako interesantno je da sam mogla glasno da govorim na srpskom jeziku. Nekako smo ipak tih godina, te 89. godine, malo tiše govorili na ulicama Prizrena srpskim jezikom. I ono što mi je bilo interesantno je da ova metropola nema toliko crkava koliko ima Prizren. Jer u Prizrenu na svakom koraku imate istorijski spomenik, svetinju i čini mi se da svaki kamen, kada bi mogao da govori, on bi ispričao neku svoju istorijsku priču. Prizrenu se rado vraćam. Evo, nadam se da ću već sada na Lazarevu subotu zajedno sa svojim sugrađanima, sa svojim prijateljima, sa prijateljima iz Žarkovačke crkve, sa najbližim članovima porodice otići. Na Lazarevu subotu bit ćemo u manastiru Sveti Arhanđeli u Prizrenu. Obići ćemo posle toga Veliku Hoču, manastir Zočište, vratiti se nazad u Prizrenu. U nedelju smo na liturgiji u Visokim Dečanima, zatim ćemo otići u Pećku patrijaršiju i u manastir Banjska, gde je naš otac Danilo, iguman, Prizrenac, iguman tog manastira. Prizrenaca dosta u mom okruženju. Prizren nosim u svom srcu kao i mnogi Prizrenci gde god da se nađemo. I čini mi se da se tu nekako Prizrenci razlikuju od mnogih drugih ljudi koji potiču sa Kosova i Metohije, da mi nekako na neki poseban način gajimo i negujemo tu ljubav prema ovom gradu. Vi ste, kao i većina
svršenih srednjoškolaca imali potrebu da nastavite studije u nekom većem gradu i najveći broj studenata ima Univerzitet u Beogradu, to je već poodavno. Vas je, pored tog poziva Fakulteta pravnog u Beogradu, nešto iz Prizrena požurivalo. Da. U to vreme moji prijatelji su birali da li će studirati u Prištini ili u Beogradu. Nekako je tradicija bila u mojoj porodici da se studira na Pravnom fakultetu u Beogradu. Tu sam imala tetku i tako sam došla u ovaj grad. Naravno, Beograd je grad otvorenog srca. Tu nema reči. Osjetila sam se kao kod kuće, kao da sam iz jedne prostorije prešla u drugu. Ali opet Prizren u toj nekoj priči. Negde na drugoj godini studija počela sam da radim u prizrenskoj zlatari Filigran na Čuburi. Maršala Tolbuhina 74. Tu mi je fakultet bio blizu, tako da sam učila malo na poslu kada nije bilo posla, učila usput, trčala do fakulteta, prijavljivala ispite i tako dalje. I Prizren je bio tu predavnom. U onim rafovima Filigran je nekako najzastupljeniji, čini mi se, u Prizrenu od svih kosovsko-metohijskih gradova. Predavnom su bilo prstenje, narukvice i slično. Međutim, nešto što je meni stalno privlačilo pažnju jesu dva filigranska jedrenjaka koja su krasila izlog i neverovatna mašta i umetnost je našla neko svoje mesto u ta dva broda. Tu su bili i kormilo, i fenjeri razni, i stepenice, i zavesice. Čak do te mere je taj majstor filigrana nekako tu svoju maštu svojim rukama doneo na svet, da je meni to bilo baš ovako iznenađujuće. I ta neka misao je ostala tu negde sa strane, otkud u Prizrenu jedrenjaci, kad Prizren ima samo bistricu reku. Onda sam čula pesmu Jordana Nikolića Vozila se po moru Galija. U Galiji oko Vandelija. Čula sam kasnije da je 1952. profesor Miletić pribeležio ovu pesmu i da su tu pesmu u Prizren doneli Dubrovčani. Davnih, možda negdje u 19. ili 18. veku, davnih godina. I ta je nekako misao našla neko svoje mesto tek kasnije kada sam nakon 2 godine u prizrenskoj fabrici za proizvodnju nakita od zlata i srebra provela mjesec dana u proizvodnji. Tu sam videla kako majstor filigrana sklapa filigranski brod. Bilo je potrebno mnogo umeća, mnogo sigurnosti u radu, da se vatrom brenera spoji ivica jednog i drugog korita broda, a da se sav onaj sitan rad ne istopi. Da je majstoru zadrhtala ruka, bar malo, i da je plamen skrenuo na stranu, sav taj rad bi se istopio u sekundi. I onda je tako počela da se rađa priča o Dubrovčanu Ivančiću, koji naručuje izradu srebrnog jedrenjaka od prizrenskog kujundžije Arse i kaže kako su me Darijine oči nasukale, te sad plovim po suhom trgujući, molim vas da moj san donesete u javu. Ostavlja mu vreću srebrnjaka i pita ga da li je Arsa u stanju da to uradi. Arsa kaže kad duh zanatlije nije mogao da isprati dušu jednog sanjara. Tako da je krenuo sa tim radom i to je bilo njegovo životno delo, a onda je jednostavno ja sam bežala u taj 19. vek, vraćala se, pisala kao u nekoj groznici, prekidala kad nešto treba da odradim, ponovo se vraćala uz prizrensku muziku koja je sve vreme tekla i dok god se ova priča stvarala, ja sam nekako bila kod kuće. A mogu da pomenem i to da je 99. da su kontejneri u Prizrenu bili prepuni ćirilice, srpskih knjiga i da su iz naših stanova i kuća bacane knjige naše biblioteke. Albanac koji je ušao u naš stan nije bacio naše knjige, on je njih spustio u podrum, a onda je posle nekoliko godina tati vratio te knjige. Tako da su se meni moji pisci vratili, kompletna biblioteka i ja sam iz tih knjiga koristila materijal i negde prepoznala kraj 19. veka kao vrlo zanimljiv period za
svoj roman. To je vreme procvata zlatarstva, obnavljanja crkava u Prizrenu, tada se zida, završava saborni hram Svetog Đorđa, esnafi prilažu. Jedno divno vreme, Sima Igumanov korača Prizrenskom kaldrmom, Petar Kostić, vreme za primer. Eto. Vi ste, pored redovnih studija i davanja ispita, odnosno polaganja ispita i angažovanja na poslu od koga ste praktično mogli da se jednim delom školujete, i pored tih sećanja na pisce koji su vam ostali u kući, odnosno u podrumu Prizrenskom, koji su vam se ponovo vratili, susreli se vrlo rano, da tako kažem, paralelno sa piscima i pesnicima koji su bili ili pojedinačno ili u organizovanim klubovima u Beogradu. Da. Na što ste naišli kod tih ljudi, kod pesnika, budućih kolega i prijatelja? To je bilo za mene jedno divno vreme. Ja sam negde početkom srednje škole počela ovako da beležim te neke svoje pesme. Čini mi se da sam od uvek nešto pisala. Imala sklonosti ka rimovanju. I jednog dana u Zlataru filigranu uđe sada pokojni Gordan Matić-Gordi, pesnik, recenzent moje prve knjige zatim. I ja sam onda, kada sam čula da je pesnik, pitala njega, zamolila ga da pogleda moje pesme i da mi kaže da li te pesme po nekom svom kvalitetu zadovoljavaju bar neki početni nivo, na što je on kasnije odgovorio da je i više od toga, i pozvao me u književni klub Đura Sala. I to je književni klub koji je bio u Narodnom univerzitetu Đura Sala i sada se preselio u Resavsku. Ja sam tada kročila u taj klub i videla toliko divnih ljudi. Tamo se učio zanat. Tamo su pesnici znali da kada pročitate pesmu da vam priđu, da kažu šta tu nije dobro, da vam skrenu pažnju. To je vreme negde kada je Milošević bio na vlasti, pa se onako u tim, da kažem, pesničkim kuloarima mogla govoriti i poezija koja nije išla u prilog tadašnjoj vlasti. Sloboda govora je se cenila i negovala. I tu smo mi, mlađi pesnici, učili kako se piše prava poezija i koji su to pesnički stilovi. Mnogih od tih starih pesnika sada više nema. Anton Trkulja Tavanski, zatim Tomislav Milošević i tako dalje. A eto, ova mlađa generacija, nadam se da ih prati u stopu i ono što su oni nama ostavili kao znanje i nauk pesnički. Koje su naslove ponele prve zbirke vaših pesama? Prva zbirka, ono što i jeste pitanje mnogih od nas u tom nekom ranom periodu, ko sam, šta sam, kuda, idem u potrazi za sobom. Zatim epilog kao slutnja nečega što će se Kosovu desiti. A opet slutnja izazvana dešavanjima u Krajini. Iza nje Srpski Jerusalime. Ona knjiga je nastala nakon 1999. godine, odmah posle bombardovanja. To je vapaj Prizrenu u Srpskom Jerusalimu. Da ga ne zaboravimo. I ono što je on bio. Zatim su se počele da pišu i neke druge pesme, ali vezane za decu. Ja sam tada rodila sina Pavla i ćerku Mariju 2 godine kasnije, 96. i 98. Prva knjiga je pratila rođenje sina, druga knjiga rođenje ćerke, i dok sam spremala knjigu drugu, treću, onda sam i deci povremeno davala da budu strpljiva dok ja kucam, da onda posle mogu da zasluže tu pisaću mašinu, u to vreme pisaću. Je li to knjiga Bajke za laku noć? Da, ja sam njih uspavljivala bukvalno smišljajući bajke. I kasnije sam to onako samo u nacrtu nekom ostavljala da ne zaboravim, kasnije ih dopunila, sredila i tako osvanula ta knjiga koja je nagrađena 2008. godine Dostojevim perom, drugom nagradom za mlađi školski uzrast. Decom sam se bavila i na jedan drugi način. Pošto smo svi mi deca u suštini volimo da se igramo, ja sam se poigrala na drugi način. Tražeći deci neku društvenu igru, primetila sam da se sve vrti oko igrice Čoveče ne ljuti se i da tu negde treba malo više uraditi. Pa sam počela sama da deci pravim igrice. Primetila sam da deca hoće da budu i vole da budu junaci bajki. Moj sin je voleo Petra Pana. Onda sam, koristeći Disneyjeve sličice, napravila igru 4 junaka. Naravno, kao u svakoj bajci postoje dobri i loši. Postoje zamke i ostalo, pouka kako doći do cilja, učiniti dobro delo.
i tako je Beoplast prihvatio i kasnije smo krenuli zajedno da radimo sve te bajke, pa onda kviz Put oko sveta, Zakopano blago, Alisa i tako dalje. Onda u jednom trenutku primetila sam da deci treba preneti priču o pravoslavnim praznicima. Pa je tako nastala društvena igra Pravoslavni praznici u slici i reči, a odmah iza nje Putevima Svetog Save. Stara karta putovanja 2 Svetog Save 1329. i 1334. u Svetu zemlju. I eto, tu nema kockice, nema, znači samo postoji kartica s kojom se deca kreću. Da bi eto pre neku godinu se ostvarila još jedna ideja sa čuvarima. Dejan Pavlović je objavio knjigu Sveti Sava koja obrađuje 4 perioda u životu Svetog Save i krstići su rađeni u manastiru Podmaj. Na nekih 5000 krstića je krenulo put dece, da se deca igraju i da nauče nešto više o životu Svetog Save. Tako da mi je eto taj neki izum moj, ta neka mašta najdraža čini mi se, jer koristi deci. David i Golijat u dečijem formatu i za dečji uzrast. David i Golijat, interesantna je priča kako je ova knjiga nastala. Bavići se tim društvenim igricama, ja sam mislila još jednu vezanu za starozavetne motive i tu ideju mi je dao starešina Vaznesinske crkve, otac Arsenij. Tu nije došlo do realizacije, iako igrica je urađena iz drugih nekih razloga i ja sam gledala taj tekst koji sam uradila i onda mi je veroučiteljica Radmila Grujić, moja dobra vila, kako je ja zovem, iz Žarkovačke crkve, koja inače voli da pregleda sve što uradim i da me posavetuje i s obzirom da je teolog skrene pažnju ako treba nešto da se popravi. Ona mi je rekla, zašto, kaže, ti si pesnik, zašto ti lepo ne prebaciš to u pesmu? A ja volim zadatke. Kada mi neko daje ako đače neko, krenem da stihujem. I uradila sam 10 tih starozavetnih pesama, međutim, negde sam oko 11. pesme se malo zamorila. U to vreme je u Žarkovačku crkvu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg stigla ikona Svetog vladike Nikolaja. Posle predavanja mi smo svi prišli da celivamo ikonu i u tom trenutku ja sam, kada sam došla na red, spustila čelo na deliće moštiju Svetog vladike Nikolaja i pomolila se kratko za sve, za svoje zdravlje. U tom trenutku nisam ni pomislila na to, iako sam imala zdravstvene probleme. I negde u pola noći primetim poboljšanje svog zdravstvenog stanja. Probudim se. Sutra dan je bilo još bolje. Ne samo to. Ja sam 3 dana i 3 noći stihovala bez prestanka. I tako je nastalo ostalih 10 pesama, od ukupno 20 pesama koje su posvećene najinteresantnijim pričama iz Starog Zaveta, koje urađene su metrički tako da mogu da se pevaju po pesmi opet Svetog vladike Nikolaja Govori Gospode i rađene su metrički isto kako je vladika čak u prologu uradio te svoje pesme. Pesma o pravednom Jovu bi dobro došla i u ovoj emisiji ako hoćete da je pročitate. U kripti crkve Svetog Marka je hor izveo ovo predivno. Tu se vidjelo kako je lepo kad se otpeva pesma. Hor osnovne škole iz Rušnja pod vođstvom profesora Sonje Šipić. Pravedni Jov. U vreme Avrama Jov sirote služi, milosrđem da se Gospodu oduži. Satana ga gleda pa Gospodu reče, ako svemu uzmeš, ljubiti te neće. Gospod pusti Satanu da Jova iskuša, ali ne dade da se Jovu dira duša. U jednome danu Jov bez svega osta, blaga, dece, zemlje, on beskućnik posta. U tuzi i bolu Jov reče bez suze, blagoslove neke Gospod da i uze. Kad ga bolest nađe, za nju Jov ne mari, žena, ljudi rekoševu, Bog te zaboravi. Ali Jov im reče, sve je Božja volja,
Od roptanja ljudskog za dušu je bolja. U muci i bolu samo jedno moli, Gospod da ga čuje i da odgovori. Gospod tad se javi, Jovu dok se kaje, sve što uze davno, Bog mu opet daje. O kvalitetu vaših stihova i pesama i zbirke pesama najbolje govori i članstvo u udruženjima književnika Srbije i književnika Kosova i Metohije. Krenulo je tako iz književnih klubova, a onda knjiga za knjigom. Do danas ukupno tih nekih 15 knjiga, poezije i proze. I došlo je vreme za članstvo. Naravno, moja molba je stajala, a onda je došla i na red, razmotrena i hvala udruženju na prijemu. Sastavni deo udruženja je i do skora pod nazivom Društvo književnika Kosova i Metohije, sada Udruženje književnika Kosova i Metohije. I bila je čast i zadovoljstvo biti član udruženja pesnika i književnika koje sam ja kao dete viđala u Prizrenu kada su dolazili na susrete bratstva ili kada su bile neke druge manifestacije, festival Lazara Vučkovića, manifestacija. Ne samo da mi je godilo članstvo, već i pesnici i pesnikinje. Ja njih doživljavam kao braću i sestre. Evo i sada, nedavno sam bila na skupštini u Kosovskoj Mitrovici i inače kada se nađemo i ovdje u okviru oktobarskih susreta, kada se predstavljaju pisci Kosova i Metohije, bilo da učestvujem ili ih slušam, ti su susreti uvek srdačni i ja njih sve kao braće i sestre doživljavam. Zaista divno jedno udruženje koje neguje i bori se za Kosovo i Metohiju na svoj način. Zapisujući događaje u stihu, u prozi, ali istovremeno i čuvajući ono što nam je najsvetije na Kosovu i Metohiji na način kako pesnici i pisci inače umeju najbolje. Šta je žiri stručni imao u vidu kada vam je dodelio plaketu Simo Matale? To je bilo za mene iznenađenje, dosadašnji rad, vezanost za Kosovo i Metohiju i verovatno raznovrsnost ovih nekih književnih formi. Mene je predložilo moje matično udruženje književnika Kosova i Metohije i hvala im i tog dana sam se zahvalila i rekla da ovu nagradu, ovo priznanje doživljavam kao priznanje svim piscima Kosova i Metohije koji stvaraju u ovim teškim vremenima. Simo Matavulj je bio predsjednik i osnivač udruženja, prvi njen predsjednik udruženja književnika Kosova i Metohije i tim pre mi ova nagrada znači dosta i jednostavno me obavezuje da i dalje nastavim na način kako sam to i započela. Šta antologija Prizrene stari sadrži u sebi i šta poručuje? Antologija Prizrene stari se, ajde da kažem, ideja o antologiji je rodila pre jedno 5-6 godina, 2011. čini mi se, na sajmu knjiga kada je moja prijateljica i drugarica iz Prizrena Radmila Stojković-Knežević imala promociju svoje knjige. Nismo se videle 20 godina i onda je ona predložila da uradimo zajedno neku knjigu o Prizrenu. Pa smo razgovarali na koji način, šta bi dali možda i čuvene prizrenske pesme ubaciti po kojima se Prizren prepoznaje nekako. A onda se ta ideja suzila na ono najkonkretnije, najlepše pesme i priče o Prizrenu. Kada smo počele da prikupljamo sve što je o Prizrenu, što je moglo da se nađe u bibliotekama napisano, bile smo prilično iznenađene. Ja sam kucajući te pesme zalila, čini mi se, onu tastaturu suzama. Neverovatno je sa koliko ljubavi i divljenja su najpoznatiji naši pisci, pa ima i inostranih pisaca, govorili o Prizrenu. Kako su ga doživljavali kroz vekove. Na početku su narodne epske pesme, onda smo hronološki išli do posljednjih nekih godina, do pesama koje opisuju stradanje Prizrena grada, a ima i dosta proznih radova, zaista najviše interesantna pesama o Bogorodici Ljeviškoj. Najviše. Ta zbirka može, odnosno ta antologija može da se proširi. Našli smo posle objavljivanja i još nekih pesama i radova interesantnih, tako da smatramo da bi neko drugo izdanje bilo zaista dobro uraditi i korisno.
ali eto, na taj način smo se možda odužile, uslovno rečeno, Prizrenu i našim predsima se nikada ne možemo odužiti do kraja. Ali eto, pokušale smo da se odužimo, ako ništa drugo, da se malo više čuje o lepoti grada iz pera najpoznatijih pisaca i da se to stavi među korice. Prizren je grad znamenitosti, Prizren je grad znamenitih ljudi i vi ste u tom nastojanju i u tom sabiranju poznatih Prizrenaca u Prizrenskom pomeniku naših mesta za veliki broj znamenitih Prizrenaca. Prizren je neverovatan, a čini mi se da postoji 100 ideja, bilo bi malo za razne uglove gledanja na Prizren. Osjećala sam potrebu, u meni je tinjala još neka, ne znam, ideja koja nekako nije mogla da izađe na površinu. I u jednom trenutku setim se ljudi. Opet ona ista biblioteka, knjige koje je Albanac vratio, naše knjige. Tog dana sam do 3:30 preturala po svojoj biblioteci. Prosto mi je bilo krivo što moram da spavam. Ja bi odmah da sve to nađem i da odmah ubacim i da otkucam. Tako je nastala Hrestomatija. Ja sam priređivač, ovo je autorsko izdanje. Na koricama ove knjige je detalj sa freske iz manastira iz Dušanove zadužbine Svetih Arhangela kod Prizrena. Ne zna se, nije poznato ko je predstavljen na ovom fragmentu, da li su to arhangeli, da li je neko drugi. I onda sam se setila knjige Nesveti a sveti, gde takođe ne znamo ko su svi ti ljudi. Reklo bi se da su nesveti, ali po svojim delima su verovatno sveti, jesu. Pa isto tako i svi ovi Prizrenci koji su ovde zastupljeni nisu nam poznati. Ko su? Šta su i šta su uradili? Nekako sam smatrala da bi bilo dobro da se što više njih kroz ovu knjigu objavi svetu. Ovoga puta prekrstila sam se nebrojeno puta nad svakom biografijom dok sam je prenosila u računar. Materijal je preuzet iz Srpske akademije nauke i umetnosti, Narodne biblioteke, Patrijaršijske biblioteke, iz tih mojih starih knjiga i naravno mnogi prijatelji su mi iz svojih privatnih biblioteka dali radove. I onda shvatite da opet za Prizren se vezuju tolika imena kojima nije prepreka bilo ni istorijsko neko raskršće, ni teškoće, ni ropstvo. Ti su ljudi upravo stvarali najveća svoja dela, životna dela, pa bila to zadužbinarstvo, knjige, zapisivanje teškoća i tegoba vremena u kome se živelo, do istorije, stvaranja istorije. Ljudi koji su rođeni u Prizrenu ili oni koji su životom i delom ostavili trag. Počinje knjiga sa biografijom Svetog Petra Koriškog koji se podvizavao u manastiru Svetog Marka Koriškog i u svojoj ispusnici koja je nedaleko od Prizrena, a završava se sa biografijom blaženo počivšeg patrijarha Pavla. I tu sam negde napravila granicu jer nisam se osvrtala na biografije kasnije. Mora da postoji određena vremenska distanca i moje godine sigurno su razlog da ne mogu da se ja osvrćem na neke novije biografije. O njima će vreme da kaže svoje. Ali ovde ima neke 77 ukupno biografija, neverovatnih biografija o Prizrencima kojima možemo da budemo ponosni i koji su putokaz u vremenima koja dolaze. Srpska pravoslavna crkva vas vidi i u svojim izdanjima lista Pravoslavlje i Pravoslavni misionar. Da. Spasovdan u Prizrenu 2014. godine, kada sam se vratila, otac Oliver Subotić, urednik Pravoslavnog misionara iz crkve u koju idem, iz moje parohijske Žarkovačke crkve, zamolio me da napišem putopis. Posle tog putopisa predložio mi je da nastavim dalje i da stavim na papir svoje utiske sa putovanja i iz obilaska raznih svetinja Kosova i Metohije i šire. Upravo je taj događaj, obeležavanje
Spasovdana u crkvi Svetog Spasa u Prizrenu, gde smo se svi okupili oko našeg igumana, oca Mihajla i sveštenstva prizrenskih crkava, bio trenutak koji je nas na neki način preporodio. Mir, mi opet na okupu, lomimo slavski kolač, učestvujemo u liturgiji, veselimo se, igramo kolo iznad Prizrena grada na tom uzvišenju gde se crkva nalazi. I tako je to krenula saradnja sa pravoslavnim misionarom. Uskoro završavam putopise o Kosovu i Metohiji, pa ću krenuti dalje. I eto, hvala ocu Oliveru, poslušanje koje je meni bilo na duhovnu korist i eto, nastavljamo dalje saradnju. A otac Damjan Božić je dobio ovu knjigu pre neku godinu, Prizrenski pomenik, urednik pravoslavlja, i onda me je pozvao i predložio mi da pravoslavlje objavljuje biografije srpskih prvaka. Tako da od ove 2018. godine, počev od ove godine, je krenuo i feljton Srpski prvaci. Dopunjen, naravno, ovo je hrestomatija objavljenih biografija, a ja sam intervencijama i uplivom sa raznoraznim nekim drugim tekstovima o tim istim znamenitim ljudima možda malo proširila i obogatila i na neki svoj način sa nekim lirskim predznakom u stilu pisanja ispričala priče. Prizren, carski grad, je naslov turističkog kataloga koji ste vi priredili. Da. Vraćajući se iz Prizrena, bili su novinari, pre neku godinu, bili su novinari sa nama u kombiju i novinarka Večernjih novosti je sedela iza mene i pitala me je koja je to reka Ljum-Bard koja ide kroz Prizren. Ja sam se zapanjila, otkud sad znam albanski malo, jer nas tad, slobodno mogu da kažem, da nisu mnogo učili albanskom jeziku, dok naši nastavnici njih jesu. Ali sam dobro znala šta znači Ljum-Bard, bela reka, čak nije ni bistra reka, nego bela reka. Onda smo pogledali taj albanski katalog do koga je novinarka došla i Radmila Knežević je tad prokomentarisala, pa eto, oni rade svoje, što mi ne uradimo svoj katalog. Godinu dana kasnije Bojan Babić me je pozvao na razgovor i pitao da li bi se uključila u tu priču i da li bi mogla da pripremim Prizren carski grad, da pripremim tekst koji će ići i da pripremim fotografije za ovaj katalog, a znajući da sam se pre toga bavila i Prizrenskim pomenikom. I tako smo počeli rad na katalogu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je stala ispred ovog projekta i opština Prizren kao izdavači. I ovaj katalog je urađen na 4 jezika sa flajerima koji prate. U najkraćem, onako kako bi turistima bilo najzanimljivije da se vidi ko je osnivač crkve, kome pripada ta crkva, šta je najlepše, najinteresantnije, najznačajnije u njoj, a naravno na kraju kataloga su i priča o prizrenskim mostovima, prizrenskim česmama, specijalitetima, nošnjama i tako dalje. Jer onim albanskim katalozima ne samo što su promenjeni nazivi, već nas i nigde nema. Ne postoje prizrenske srpske nošnje, ne postoje kao da nismo ni živeli tu. Osim toga, oni su falsifikat. Navodno su sve naše pravoslavne svetinje zidane na nekim ilirskim svetinjima njihovim i da smo na taj način mi uzurpirali njih. A u katalogu je i prizrenski epigram, samo ću se kratko osvrnuti na njega. Ranka Kujić, profesor, ona je doktorirala na srpsko-keltskim vezama na Cambridgeu. Ona je po kazni u to vreme socijalizma posle rata bila premeštena u Prištinu i zatekla se 83. čini mi se, kada je Bistrica nabujala srušila stari kameni most iz 15. veka. U koritu jedne strane Bistrice se ukazao prizrenski epigram, trodelna nekropola. Na njoj su na 3 jezika bile ispisane reči praotca staroslovensko TC Jaruna, keltski i loš latinski, koji je tada verovatno bio u službenoj upotrebi i to je period iz kog datira 1. do 3. vek naše ere. Znači mnogo pre nego što zvanična germanska škola
to zaista propagira i uči. I taj priča o Prizrenskom epigramu je također u ovom katalogu. Nekako smo se trudili da brojnim turistima koji prođu kroz Prizren, barem naše crkve mogu da ponude materijal koji oni mogu da razumeju na 4 jezika. Molim vas da o vašem prvom gostovanju na televiziji Hram završite kazivanjem jedne vaše pesme koju sami izaberete. Evo, pred povratak Prizrenu, ovo je iz knjige Zavetne pesme, iz sonetnog venca Azbučnik Serbalja. Vodo moja, žuboriš li Bistričice, ostala si ista, još me čekaš mila. Desnica mi uvek u tvom lazu bila, aortama mojim tečeš studenice. Studen oko srca, žeđ se ne gasi, java moje tame, verenik je stari, usnula buđenjem, snove da pokvari, daleko je Prizren i povratka časi. Evnuk sada čuva plodove i cveće, nikada im kao nama mirisati neće, izdajom ponižen, metok stežu žice. Carstvo novo pali, zatire nam koren, apostoli plante, oltar nam oboren, ibrik puni, đugum stari ledenice. Ibrik puni, đugum stari ledenice, zaliji plamen pakla, navega ugasi. Zalutale duše verom, Bože spasi, osveštaj nam stada glasom medenice. Rodnu grudu uzeh rukama drhtavim, blagosiljajući njome blažih tugu, ispod sunca stihom naslikaću dugu, sveću pesme naše u jednu da stavim. Teferić će, ne poj rano bilbil pile, ribe sitne po potoku poskočile, istu zelen jabuku meni uberi. Simbil cveće procvetalo, lenče deli, Ašik Julijanu, Jorgovan veseli, čemer fresaka, djevo, ljeviška, speri. Hvala vam za ovaj pečat u emisiji Vekovi koji je izražen vašom divnom pesmom. Hvala vam za sve što činite da od zaborava otrgnete te vrednosti prizrenske i kosovo-metohijske. Hvala vama na pozivu, a pozdravit ću vas onako kako se Prizrenci pozdravljaju do godine u Prizrenu, a ja ću dodati zauvek u Prizrenu, tako će nam i povratak biti bliži. Neka zauvek. Hvala. Da ću. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Vekovi i razgovor sa književnikom i Prizrenkom Lelom Marković.